والصالحات الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا روح مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح الإمام القسطلاني الصحيح ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه كمان وان An Nabi Hurairah gen mak keler niku. Oh 196 nggih. Hadis 196 bener. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubani hadits la ayyakhudha ahadukum hablahu thumma yaghduwa fayakhtatiba fayabi'a fayakula wa yatasaddaqa khairun lahu min an yas'alan nas. Nika bener nggih. La ayyakhudha utawi yaktine ngalap sapa utawi yaktine yento ngalap sapa ahadukum salah sijine sira kabeh la yakhudha utawi yento utawi napa niku la yakhudha utawi yaktine yento ngalap mengambil sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ngalap hablahu ing tampari ahad tambangi ahad tampari ahad bener sami tambang tampar thumma yaghduwa nuli kari-kari budal isu thumma yaghduwa nuli kari-kari budal isu sapa si ahad fayahtatiba mongko golek kayu sapa si ahad kayu bakar fayabi'a mongko adol sapa si ahad la yakhudha utawi yaktini yen to ngalap sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ngalap hablahu ing tampari ahad to tambangi ahad tambang tarik tambang ipolana tampar nih keng sobung tarik tampar keng pada tampar bereng tambang nih tarik tambang tarik tampar keng sobung tampar tarik tambang sebeda rakyat Joko cuma loloh beri tambang
tarik tambang, tambang emas ya kalah pemerintah. Nah. Tambang emas, ya, tambang pasir. Rakyatnya beri tarik tambang ngedok ben tahun. Hidung-gedeng ngedok pokok. Hablahu ing tambangi ahad. Thumayak dua nuli kari-kari budal isu sapa si ahad fayah tatiba mongko golek kayu bakar sapa si ahad fayabi amongko adol sapa si ahad fayak kula mongko mangan sapa si ahad wa yatasaddaqa lan sedekah sapa si ahad iku khabar la'an nika la'an yakhuda bada mubtadaan utawi yaktini yen to ngalap iku khairun luwi bagus lahu kaduwe si ahad luwi bagus min an yas'ala tinimbangane yen to njaluk sapa si ahad njaluk annasa ing menungso. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fadilah berusaha untuk mencari nafkah. Seandainya di antara kalian mengambil seutas tali, yakni tampar, kemudian bergegas mencari nafkah, searobah mepolong kaju bakar, taleen segentek, pas eke ke pasar, kemudian dijual dengan harga sepantasnya. Kemudian hasil daripada kayu bakar dia makan, artinya menjaga diri ta'affuf, menjaga diri daripada meminta-minta. Khairun lahu min an yas'alan nas, maka baginya lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik diberi ataupun tidak diberi. Beri atau tidak beri, umum tak beri berarti tak apa-apa enten, beri tak beri neka termasuk madzallah, merendahkan diri. Nah, dari hadis ini kah usaha apapun dari orang lain neka aneka tetap yang kebagus bi agama, selama usaha kelak tak melanggar agama, selama usaha kelak halal hukumah. Sombong orang rendah sebab alaku si halal ni ke sombong. Sombong orang justru tamin tadi ke merendah, hanya mengemis ni ke merendah, sekalipun tak ketela orang, karena pun madzallah tadlil, merendahkan diri, ngapasaki ka aban tibi. Lah orang yang usaha ni kah, makanya ada buna kiai sepo neng daerah Jawa Tengah ni kah, usaha cilik-cilikan gak apa-apa, ojo sampai arep-arep pawe wong, ojo sampai arep-arep dikek-kek ambil wong. Tiba ada usaha sekira abek nikah terjaga dari arep tomak dari apa sih andi orang bener arep beri orang. Nikah penting untuk kangkui kaulaban panjenengan usaha alakoh. Sekecil apapun usahana, hatta mekol kaju, hatta mekol kaju, entar ke Tegal, ya sojok korja Tegal orang, entar ke Alas matalan, kemudian nyare kaju, taleen segentek ke buka pasar, khairun lahu min an yas'alan nas, lebih bagus kinangan, mongko Allah subhanahu wa ta'ala, mongko manusia mungkin rendah. Cekik ngode ala ko nyere kaju, cekik kuat ala ko mak temete kada jeria, cek mengere maki ke usaha na orang, karena orang nikah mungkin usaha nggak nikah terus menjaga abe cek sampai atamenta deka orang. Nikah adalah sunatul yadawiyah, napa iktisabul mar'i min amali yadihi, penggaweane wong sing teko tangane niku khairun lahu min ayyas alan nas, minta ya dengan tangan, berusaha bekerja juga dengan tangan, pada tamenta ya bi tanang alako juga ngelaban tanang.
Tetapi mun sementah benih anya makasab, benih anya maiktisab, mun syalak kok walaupun bentuk remeh, tapi neka napa nyamana oleh pujian dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktisabul mar'i min amali yadihi, usahanah kasapah orang sederi tanangane ka khairun lahu min an yas'alan nasa amwalahum atuhu au mana'uhu. Baik oleh hasil apa saya pentah atau tak hasil, tetap cuba orang ni. Benih polan hasil pas cuba atau tak hasil pas tak apa-apa enten. Adapun orang saya mengambil tampar kemudian keluar untuk mencari sesuatu sebisa jual beli, baik neka kelaban cara mungkin nguan sape, nguan embi, atau napanya mana mazari', saya yang mungkin saya yang orang remeh, atau bisa dikiaskan kaju kele beda orang ngarek matalan rebane jual mungkin cak mengremeh kita lakon orang mungkin sehat ngarek leer benda ki kadu ban orang nyari kaju kok cai orang aneka tak bagus nggak neka ya mazari' mara'i nguan etek nguan iya mungkin kene dah dan etek ka sabolo benya apa kan teu dicereukeun etek ala ko etek mau teu dicereukeun ieu rezeki ya seneka jual telur matalan engki dadan kene raja nah ini kan mungkin dadan cuma mempolong kaju sabuk wa yahmiluhu ala dhahrihi wa yabi'uhu sepek oleh tengana tandi rasa malo tandi rasa todu sepenting halal sepenting tak ngalak dinoreng bentak ngerugaki deka orang lah ini kaki lebih bagus dah bunuh Gusti Kanjeng Nabi SAW. Anapa fasu'alun nasi madallatun, minta ke orang ini ke madallah enak apa dusera orang yang akan lemita pinta itu wal mu'min azizun ghairu dalil. Adapun orang seberiman lek beri kemuliaan bi Gusti Allah empon sebagaimana keterangan diberi Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya saya tambelan kelampin petong polo tambelan ekerah istana na Umar bin Al-Khattab, kendaraan Umar bin Al-Khattab, pengawal Umar bin Al-Khattab, ternyata tujuh ibu bener kaju bi nyerot pasar kemudian kelampin tambelan petong polo. Apa kata beliau? Nahnu qaumun a'azzani Allahu bidinil Islam. Sengkok dia golongan muljah benih muljah bi pangkat jabatan tapi muljah kelaban agama Islam ya. Wal mu'min aziz, orang mukmin ni harus muljah. Cek nek ngerenek de orang di luar Islam, cek nek ngerenek de orang si agama na tak pada, hanya untuk mendapatkan sumbangan, hanya untuk mendapatkan napa materi uang gela singke aben nika merendahkan diri ya dan orang. Adapun orang saya iman kuat tak kira pak tak kira. Tamen tada orang ni kata kira malu ke Gusti Allah. Derma Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Patabarin tining Imam Hasan Al-Basri. Minta ben kasingko sali mintalah kamu kepadaku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Dijawab oleh beliau, bagaimana aku mau minta kepadamu? Aku meminta kepada Allah saja yang memiliki dunia, aku merasa malu. Engkau minta ke pangeran dia todus malu karena lagi banyak nikmat peparing dari Gusti Allah pas kita minta. Pas kok minta ke encereng be entan di dunya benenin be. Cengkok ngemis ke pengiran dia malu lagi banyak nikmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun minta karena toma, mun minta karena ben kele ereh ka orang minta terus pada biruah, kita bagus kia. Lagi banyakan baparing Gusti Allah. Kira orang adu hari bagus ka ibadah Tuhan ita kelero. Bulan mate mur ngereyen tro ngereyen ki cakang sa Tuhan je tambah ada apa-apa. Jangan mau duhai ke soki, jangan sampai kok. Lagi lalu niat tak niat matiyah, niatnya ke kendaraan sama dia pak. Nah, jadi
tetap usaha. Beda orang lempo teki siapa nyaman loh. Bulan usaha tak hasil, tetap putus asa, jangan semangat. Pegel pun, tetap putus asa, jangan semangat. Kan biasanya tetap semangat, jangan putus asa, letak nemu era. Tetap putus asa, jangan semangat. Yang kita coba nih kak, masya Allah, mon tak imbangi bi orang binek sesolihah, orang usaha nih kak pak. Tak jadi, jualan ruah tak hasil, ala kura tak hasil. Keng mon senyandingin nih ke orang binek sesolihah. Tinalah pokok halal, tak resari orang, tak urusan bi polisi, tak urusan bi negara. Tinang kok sementing akan sebadan bareng-bareng. Jangan lepatin ring lagi. Alhamdulillah. Jual pentol tak baju kakan tibi kak marah kedua lenyang kenyang bi pentol jirian engki ada pun reng montek imbangi bi orang binek sesolihah engki repot lah. Dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran pertama, al-haddu ala ta'affuf, tekanan untuk menjaga diri anil mas'alah engki bener dari amintah wa tanazzuh anha, menjauh diri, membersihkan diri dari betek-betek ngemis nikah. Paham lagi? Nah, berarti cek belajari anak ni ke ngemis, cek belajarin anak ni kata minta. Kadang ngembun apa? Mau lagi ngandung lah minta. Tak kuat jahilan bayi aja. Minta ruah, minta ria, tak kuat bayi aja jahilan. Keluar kita minta kia. Engki Imam Hasan Basri ini ke mulai kini sampai sepo tak pernah rasan minta ke orang. Mulai kene sampai sedeh tak pernah rasa minta de orang. Setiap kali minta, ibu minta sarapan, minta dak Gusti Allah. Ya Allah nyon sarapan Gusti, ya Allah nyon sarapan Gusti. Ibu meri di budi. Alhamdulillah. Beri Gusti Allah. Minta sango bu, minta dak Gusti Allah. Ya Allah nyon sango Gusti, nyon obong Gusti, nyon sango Gusti. Ibu na julu dari budi. Alhamdulillah beri Gusti Allah. Situng saat ibu kekurangan obang bener orang soki. Sede sarapa kinaka Imam Hasan Basri tade sobu. Ya Allah sarapan Gusti, ya Allah sarapan atole tade. Ya Allah sarapan, ya Allah lapar, ya Allah. Aduk sampai abid. Tawar keluar sarapan. Akhirnya keluar ibu usaha nyari sarap Imam Hasan Basri. Subhanallah, peleman ka dalam ternyata Imam Hasan Al-Basri kene gila pangki dalam keberadaan sarapan. Ada. Tanya ki ibu, ngecodin siapa kakek nak? Ngalakdin siapa kakek nak? Ibu tak ridha ban mon ngecok, ibu tak ridha ban mon ngalak din orang. Jawab Imam Hasan Al-Basri saya kene gila. Ibu cek kengi cok. Wallahi ku minta tak pernah minta kecuali minta ke Gusti Allah. Napa boleh ngicok? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa daripada ibu gila. Akhirnya malaikat untuk apa yang deureun kangku Imam Hasan Al-Basri sakene gila. Dadi dari ring sepo baca si adik ngak nikah. Nah. Kedua dari hadis nikah al-hithu 'alal amal li tahsilir rizqi. Anjuran untuk amal yakni alakoh li tahsilir rizki, untuk menghasilkan rizki. Jadi mun ngemis benih lakoh, mun taminta ni benih lakoh. Lakoh ni ke dari tanang, ya dari tanang. Kasbiyatul yadawiyah, lakoh sebangsa tanang. Kisi dari tanang bonan. Lakoh kesabe, ngare, ngebebetah, macol. Jualan masih dari tanang mau nyopet ya dari tanang gigi dia kecepatan tangan ya masih tanang mau nyopet ya bener rezeki bener tahsilur rizki halal nih kenyamanan ya tayyib. Jadi walaupun yang ke napa bi orang nih yang ke hakirah, yang ke rendah, yang ke mungkin tak ada regana, tapi sepenting engarsanipun Allah Subhanahu wa taala penilaian Gusti Allah engki beneka orang samolja khairun lahu, lebih bagus kanggo orang beneka
min an ayyas ala nas, daripada aminta deka manusia. Taib. Sifat hadis ini berisi ada larangan. Bukan hanya sekedar anjuran, tetapi apa? Larangan. La tahilul mas'alah ma'al qudrah. Sampun pun mari terangaki hukum-hukum minta nika. Hukum-hukum minta. Ya. La tahilul mas'alah ma'al qudrah 'alal amal. Tak oleh arya tak halal hukum orang ta minta aben andi kemampuan alal amal untuk beramal, untuk alakoh. Selama orang nikah ki bisa usaha, kasbur rizki, ki bisa menghasilkan rezeki. Selama aben ki bisa aguli, artinya aguli usaha, al harakah fiha barakah. Aguli ya barakah, artinya aguli usaha. Jak dus salah aku. Jak lo malo. Engki mun kula ben panjenengan sebagaimana anjuran dari pemerintah mangkene kah, para pemuda-pemuda jangan gengsi-gengsi untuk bekerja. Bener gengsi ro, ta pemerintah. Saya kalah aku tak ada. Alau apa? Pabrik banyak PHK. Aku ala narua ya tak ada semeleh. Kerana ekonomi lemah. Jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi untuk bekerja. Bener gengsi. Kalah aku apa? Hereng letak lapangan kerja jangan berapa juta lapangan kerja ya tak ada congoco. Lapang netok beda kerja na tak ada. Karo lapangan kamu lapangan banyak haspida bodoh. Lapangan keling kerja ni saya tak ada mun lapang na bosa. Entah lapangan minta 10 juta beda mun lapangan keling kerja na ji saya tak ada lapangan kerja na karo lapang na betok saya beda. Engki teti mon nganjuraki jangan gengsi-gengsi. Ada yang gengsi ini kemun pacet aben terwala aku sering tak terus tak minta arwah saungguna. Teti selama orang ini keki bisa alako bon kasbur rizki maka la tahilul masalah, tak halal tak minta, kecuali mula tak aben sakit tak mampu usaha, tak bisa kuli, tak bisa senikah buru minta, mon tak minta tak ngakan, mon tak minta mati sing beri obat tak ada. Baru halal tiga masalah. Kemudian dari hadis nikah silahkan kita berusaha tapi jangan lupa tawakal. Silahkan berusaha, al-akhdhu bil asbab, mengambil dengan sebab-sebab, karena dari sebab dunia ini karena sebab beda sabab beda musabab. Nikah pun di sini dunia. Tolong di PC ya alako, sebab alako oleh rezeki. Sak bila rezeki Gusti Allah. Wonten bula alako tibi, tanang-tanang tibi. Sabri tanang siapa? Oleh solah pan tanang nyare neng tesaran sobung ya dari Gusti Allah. Berarti silahkan bekerja, silahkan iktisab, akasab, kinca lupa. Tawakal dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengedepankan tawakal. La yunafit tawakkul ala Allah fil kasab. Cek maelang, cek melopah, cek sampai mata ada, tawakal ke Gusti Allah. Sak jualan, tawakal ke bang. Tawakal sebab ya ada, Pak. Benih tawakal ni kan sebab budi. Kelera mon tawakal sebab budi. Mula tak nemu obot, letak sanggup kapi, wis kok tawakal ke pangeran lah. Apa jangan pangeran? Ngasih tawakal lah. Mula tak nemu tambah tawakal ke pangeran, dak kiai bara. Minta minuman. Ya mate ongku. Enggak ada beri tematen lah. Tadi tawakal ni sabak ya ada. Apa serah ke Gusti Allah usaha. Apa serah ke Gusti Allah alako. Ajunan sak bareng rezeki. Ajunan sak mandum rezeki. Rezeki tak kira teporop. Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Rezeki ampun dah sengatur. Ya mon tak alako. Rencana nurwa. Siapa nyaman? Yang Madura. Ya mon tak alako. Ya bener rezeki bade sengatur, mon tak alako sengatur sengkah. Tak alako, pahadan mon tak alako jong. Bodoh rezeki nah, cok kebeter. Gusti Allah sabri rezeki, saya ngatur rezeki bener, saya ngatur tak kenceng. Mun tak laku, mun tak usaha. Nah, berarti
cek sampai ngelang kita tawakal ke Gusti Allah. Silakan saya sakit berobat. Engki. Setelah ini ada sabab, ada musabab. Ini ketunya. Mahmoro sampai tujuh aselah. Ya Allah pecel. Ya Allah rahwan tak bisa. Can pangeran manti monetuin jangan torot. Ini jangan tunya kena ada sabab. Aram ngandung, bolan dilake. Muntan dilake ngandung. Ya tak bisa. Sini kena beda sabab, beda musabab. Beda kan cekulen, kan ciling reng bini tak tero pak. Tak tero ciling, masih reng bini ratin tak tero. Keng muntan nak reng ngandung masih coba sentero. Lama aneh ban. Enggak ke proses sebulan aja. Aro tak mau ngandung urai, kau repot orang. Ciling reng ratin tak tero, ciling reng anu tak tero. Le ciling reng ngandung masih coba tero. Nggak engaan bolan kau pala. Neka bab tawakal karena dunia karena sabab karena musab sabab. Orang ilmu dari Gusti Allah, sabu tak dari Gusti Allah. Tamu tak ngaji. Dari kamu ilmu. Ada yang malaikat Jibril nok copok gulu manjenengan supaya jadi ilmu. Cereng karena sabab karena musabab. Rezeki ki sami pada esare, ilmu juga pada esare. Rezeki juga esare. Nah, sokor niat aku lihat sampai neka alak kok kelak niat ta'afuf, afif, cek sampai tamin teka orang. Oleh kenceran, niat alak kok neka tahsil rizkil halal, supaya abah oleh rezeki si halal. Tak niat lo maluan. Setendekan sampai oleh kenceran. Setendekan oleh kenceran, pak. Setengkaan oleh ganjaran, senyabaan oleh ganjaran. Setuju. Napa saya kalakoh selama orang ini tanda kutip rezeki lakon nasi halal, kemudian tawakal ke Gusti Allah, niat tak minta ke orang, nyari rezeki si halal, empun ini termasuk jihad nih kampunan. Jihad bi nafson nih kampunan. Nah, kemudian dari hadis neka napa juga bisa kita ambil pelajaran dhammus su'al, nyacat orang setamen tamentah dhammus su'al, cacat bi agem orang tamentah neka. Termasuk diantaranya hadis neka tak oleh ihtiqar ke orang, la yanbaghi ihtiqarul amal wal istihya minhu. Jangan sampai abek neka nyacat dek lakon orang ben syalak kok jak rom setodus walau kana yasiran atau syai'an saghiran atau syai'an yasiran, walaupun napanya mana kelakon sesuatu yang kecil, bahkan la qimatalah, bahkan mungkin tak ada regana di mata masyarakat. Si penting tak ngalak di noreng, tak minta ka orang, tak ganggu deka orang. Ampun pun lah beres selama nikah. Jadi tak usah kau leban banci dengan aroma maloh. Jangan kelak gengsi, sokor beri lakoh. Ya, saya cuma bisa beri masukan, tapi kadang orang nikah napa nyaman beri masukan melolo, tapi tak gelem beri jalan keluar. Sudah buaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria ini tukang kayu. Nabi ki ala alako. Nabi Ibrahim wan embi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanam. Kanjeng Nabi ini ngwan embi. Nabi tak merendahkan ke Nabi ini ke sobu. Cuk Nabi ala kok kaju. Beh, cering ala kok ni kebene merendah ke orang, nyari rezeki dari Gusti Allah. Nabi Zakaria ini kan najaron, tukang kaju. Eko cana bisa sampean. Nabi ala kok. Beda kiai ala kok kiri. Bojon kiai muruk ala kok. Iya mun malaikat kiain. La akla la syurban wala naumalahum. Ya tak ngakan, tak ngenom, tak tedung. Ini malaikat. Mun Pak Ustad tete bagi alakku. Alakku muruanan gini kodo, jadi kau tak pelak deh Ustad aja dia. Kita tuh arem keremi. Nyengki.
usaha alako. Nabi neka napanya mana usaha nyari rezeki. Ben selama orang neka kiodi apa tetap ada rezeki. Apapun caranya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu ya ayyuhan nas inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizquh. Manusia saungkuna salah situ di antara naban kapi tak kira temate kecuali rezeki nala sampurna. Masih lah culna beres mula depak ke bajan ada seekakan lah. Tambah banyak beres sebanyak yang nyelabat dia. Bulog tokan jualan beres, drogon raja, king rezeki nah. Orang mati kelaparan ni kemun cara tauhid. Benih tauhid Mun cara tauhid orang mati lapar je tak ada. Mak beda orang mati lapar, benih mati lapar, berarti rezekinya tak ada je lah. Sempurna berarti rezekinya. Kanjeng Nabi sadar bu. Inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizquhu. Tak bakal temate beun kapi kecuali rezekinya sempurna. Tapi mun ki beda kana odi, wareng hileng akan odi kok. Mun ki bisa angakan, mun ki beda teureun sek pemasok beda rezeki, berarti ki beda kehidupan kina. Keng mula bejana mate, ada rezekina, tak ada pikir rezekina aja lah. Berarti sempurna punan rezekina. Tapi maknanya apa? Allah Ta'ala tak bekal, tak maring rezeki ke orang sampai mate. Mula mate, buru sempurna rezekina. Tapi mate kelaparan aja tak ada. Mun jana hikam. Bodoh bukti na ya repot kau mun orang rebelai anya-anya. Engki Allah Ta'ala pula beri rezeki. Dalam Al-Quran pula ada bu wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Hewan-hewan se malatah baik manusia atau hewan-hewan se beri atas bumi kecuali Allah Ta'ala senanggung rezeki. Lemak beda orang mati ya masih soki mulai tak ada rezeki nama mati kia. Berarti mencara hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari oleh karena itu husnudzon ke Gusti Allah fala tastabtiu arrizqa fattaqullah wajmalu fit talab fakhudhu ma halalakum wa daru ma harramallah. Mun sini ke daerah mah fala tastabtiu arrizqa cek les males nyari rezeki keng teu sarah fattaqullah petakok ke Gusti Allah cek sakabina perkara elakoh ke ekalakoh cek sakabina bareng ekalakoh mun tak halal cek ekalakoh. Neka anjuran untuk alakoh. Makanya selama orang neka aganggukan di noreng lah ngalah taminta dari noreng selama neka orang sengkem punan sengkem. Mun selama ki tak minta ke orang tak ganggu di noreng tak ngerepotin ke orang selama neka orang seneng ke sambian. Ki mula-mulain nginjem 100 kecek. Nginjem 100 sekejap entar boleh bener nyawa nambah 100 sakit kok malah beda hubungan nih gua nambah nyile 100 kayaknya kalau duit belas malah nyambung nginjem 100 ya tambah tak nyambung tambah tadi jeng nih gemet nah. Jadi mon kula ben panjenengan ki ngerepot ka orang ngaganggu ka orang mepaya ka orang mabere ka orang tak kenceng orang nika. Ampun paling ngenten ki pon beda usaha kemudian cek mabere ka orang cek sampai ngeriwuk ka orang karena orang saya riwuk sampean nika kadang-kadang ki lebih berat kehidupan tebang panjenengan. Ya nika hadis nerangake napa? Pocian kang ki orang sealahko, pocian kang ki orang seusaha hatta ngebe napanya mana kaju segede hatta ngebe kaju sepekol walaupun yang kebi orang neka hakirah rendah tapi di mata Allah Subhanahu wa taala nilai orang benega khairun lahu min an yas'alan nas lebih bagus nebang taminta ka orang lain. Nah oleh karena itu betek-betek ngemis, betek-betek mentah harap-harap sombong ini kayak langaki sampai mati ngemis orang ini
banyak benih karo bede banyak engki banyak salah mati menteki dalam keadaan minta sombongan melolo ya ada apa terus sah ya bentar mau ketetel masih manfaat bentar mau rezeki kau maci dengan palancarah tining Gusti Allah rezeki sehalal sebarokah sehingga kalaban rezeki kala bisa napa nyaman menjaga diri dari mentah da orang napa boleh lah ngalak di noreng rampas di noreng mentah pun jangan mentah kecuali mentah dekat Allah Subhanahu wa taala kecuali mun tak minta tangakan mun tak minta mateh mun tak nikah ampun beda pengecualian tetapi ketika minta ngemis nikah pun jadi profesi ada tahu buka sengka salah aku Pak malas salah aku sengka malas karena pun berat salah aku sengke salah kok dengan cara meminta-minta ampun macam-macam bodoh saya potong tanang bodoh saya potong sokon padahal kayaknya belkot kayak masake ampun macam-macam modus macam-macam bonan paca de kebaik alak kongki nih kesikat tuh ya termuka king cek cat dek lakon oreng paham ki cek cat dek lakon oreng cek sampai napa abek nikah berde istihqor da orang salak kok nyari rezeki sehalal terakhir itu kau loh cerita lagi bede pemuda kanak ngoda lah kona cuma nyari ganggang ning pinggir sungai bakola utabe nyari tombu-tombuan saya pinggir sungai semacam sawi semacam napa saya kening sayur-sayuran saya kening jual bahkan nyari dari gelendeng aing nikah apa saya gelendeng aing mon bisa ekala jual ya masih beda masih gelendang mun teh keneng kalah bisa kalah mun beda saya gelendang mun teh keneng kalah teti beda enten takok sampean moro anyak cak seneka teti kadean lebih gula teti nyare bareng saya gelendang aing saya keneng jual maksudnya deh iya lah aku napa nyare saya gelendang aing masuk lah ke dia tak takok kade iring lah maji busro cek pinter apa lan takok sekak kok maji dia nyare jalan nyare napa nyare lako ning pinggir sungai beda bakola beda sayur beda napa kala beda orang alim lebat alim ahli ibadah ban ilmu luar biasa tak ngocak Pak cuma terbesit di dalam atenah akar tek lah iya ringki ngoda lah kok kada jeria cek saking abon usahanya harus lebih pantas beda istihqor ke orang beda menghinakan dek lakon orang padahal lakon tak ganggu ke orang tak meberak ke orang hanya dianggap hina ning sandingan penilaian orang sak di ilmu gila empon totor lekas nika ning Irsyadul Ibad diterangake Nabi ta salah kutip tining Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ning kalam salah beliau akhirnya orang seahli ilmu dan ahli ibadah mereka andi hafalan sekian banyak hafalan subhanallah hafalan ini keelang hafalan Quran elang hafalan hadits riwayat kasa makola kasa budabu elang kapi nol ning pikirannya kayak sobu bingung ngucular dua bingung ngafalakin dua bingung maca dua bingung apa tan pikiran dia tedung akhirnya amimpe dalam mempe na benikah berdesa paring pitotu bahwa orang kelas sampian saya yang kep orang soleh saya yang kep orang bagus tak pantas andi kerentek ate ngak nikah karena sampean ampun nyacat dek lakon orang sampean menghinakan usaha orang sementara orang saya usaha saya yang kepet nak kelak terus tak minta ke orang terus tak ganggu ke dunia orang menjaga diri cek sampai ngalak di orang tak minta ke orang tapi sambian saya menghinakan cukup tedung laku ni sare boleh si pemuda saya beten mapan tapi laku nyari kangkong kelak nyari saya gelendeng ning aing nikah ketemuan pancet laku na pinggir sungai Assalamualaikum waalaikumsalam kita ngocak langsung si pemuda nih ngocah ilmu na sambian elang
Apalan sampean elang. Ilmu sampean nika tak guna mun sampean ki nyacet kelakon orang. Bisa kita ambil pelajaran, makanya cek sampai beda istihza kelakon orang, istihqor ke orang. Beda orang mungkin ngebe esak, epekul tapi apa nama apa? Laku apa? Anu apa ngurusin lakon orang? Ya can video saya rame ruah. Laku cilok kiri. Ustad laku cilok itu. Jual cetak kaki ya, Pak. Niki napa sih abang setanang pun cek cahnya catatan ke orang. Takut gara-gara ini kalau Allah Ta'ala tak ridho ke kuluman jenengan. Ini sak beri rezeki Gusti Allah kok. Sak beri senyoro alako Gusti Allah. Iki. Kulu min rizkillahi halalan thayyiban. Ada dari rezeki Gusti Allah si halal si bagus. Lah rezeki ini kan kudu sare. Berarti nyari rezeki ini kan perintah dene Gusti Allah. Dari kamu oleh rezeki mun tak alako. Kulu min rizkillah. Ngakan dari rezeki Gusti Allah. Jadi cek sampai dalam hati nek kandi senikah. Kimun ngetela beda kanak ngode sing nikah tuaki mantar lancar rezekina. Mantar nemu kelakuan sibuk selebih pantas, selebih mencukupi. Tuaki be bene nyacat bene salah tak beri lako. Ngeronyam. Nah. La ilaha illallah. Tayyib mantar muka titik ilmu semanfaat, mantar muka aten jaga tining Allah Subhanahu wa taala. Rezeki pada lancar tining Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. An Abdullah bin Umar wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا
صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها، سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وقي عاقل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي، والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مفهوم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب شتوى البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروعهم قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر، ثم إلى القدام ثاني عبد الرحمن السقا أولادي والمحضر وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي، ثم إلى الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب علي كويتا والحبيب محمد الله الحداد والحبيب عبد الله الحداد بانغيل والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه حبيب صالح حميد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار بن محمد الهدار وصوم مفرم، ثم إلى روحك حجي جاسم نور سالم وزوجته وكاجي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما، ثم إلى روحك حجي عبد الله محسن وزوجته معروف عارفي وأصول وفوره، ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن نتغشهم برحمة والمغفرة اسم الجنة، ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلافنا أصى، وأن الله يحفظنا وإياكم وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم شر وضير، وعلى من أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا، وعلى ما طلبوا طلبنا، وعلى ما قصدوا قصدنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين.